Siyabingelela bazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yamakhosi. Siyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo zethu. Uyabusa kuze kube phakade. Siyazama usuku nosuku ukuthi ke sibambisise lokhu uJesu asibambele khona. Ukuphila okuphakade. Sisindiswa ngomusa. Kodwa ke mase sisindisiwe simelwe ukwenza okuhle emehlweni kaNkuluNkulu. Siyayisebenza, asisebenzeli insindiso kodwa siyayisebenza egameni lika Jesu. Njengoba inkosi uJesu ishilo nje ukuthi akusibona bonke abathi inkosi abayomona umbuso wezulu kodwa ilaba abenza intando. Kusho ukuthi khona kufanele sikwenze. Sesikholwa inkosi uJesu kodwa khona irole ofanele sidlale senze ilokho kuzosisiza ukuthi ke sibone umbuso wezulu. Bazalwane besithembisile ukuthi sobuya no part 2 ubaba okhanyile afisa uqhubeka nawo. Ukhona part 1 mhlambe wena usuthola le video ukhona part 1 lona esizokhuluma kuye manje part 2 egameni lenkosi uJesu. Sicela ukukunikeza ithuba baba ukhanyile ubingelele ushone nembolo yakho futhi egameni lika Jesu. Ngiyababingelela bonke abazalwane emakhaya ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu obusayo inkosi yamakhosi nombuso wababusi. Mina ke ngubaba ukhanyile endaweni yaseMtubatuba esigodini sakwamsana. Sizoqhubeka ke lapho esigcine khona. Inamba yami ke yocingo ithi 083 86 66660. Amen. Awiphinde futhi baba 083 86 66660. 66660. Ku part 1 baba ukhanyile ke uphethela manje ke usudinga ukuhlanjululwa. Sekufuneka manje umukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho khona lenceke ethathayo manje ethi yakusiza yokuhlambulula. Sicela ke baba ke uqhubeke ke baba la ugcine khona. Amen. Bathandekayo ke nonke emakhaya nani nonke nilalele lo mlayezo. Kwathi ke emveni kwalokho umoya ngcwele esengikhiphile kwi gambling ngase ngicela ke enye inciko ukuthi ingisize ingihlambulule ngihlanze kuzo zonke lezi zono ebengiphila ngaphansi kwazo ngoba mina bengizitshela ukuthi lokho engibalekelayo lokho engiyakukho kungcono ngoba anguni bengazi kanjalo kanti nalapho futhi still ngisona. Ayingithatheke le ingakangithatheke le nciko iyongihlambulula nginqumele mina enhlizweni yami ukuthi ngizozila insuku ezu7 ngingadli ngingaphuzi ngilala ehlane ngikhuleka ngicela uxolo nentethelelo kuNkulunkulu na kumoya ongcwele njengoba kwakufikizwe kusuku kimi lithi umoya ongcwele ngilinxusa ngilitusa ukuba alibuye lelizwe ngiyisola kukho konke ukungalilaleli kwami. Yes. Then ke emveni kwalokho bese emveni kubo sengizilileke ngosuku le7 ke ngibreak then bese ukuthi ngosuku le8 ngifonele encike ngitshela ukuthi hayi nciko ngicela uzongihlambulula bese yeza ke incike ingithathe sihambe semanzini. Masifika emanzini singene amanzi kimi ayifika esifubeni. Okay. Masingena kulamanzi ingakaqali nje kuvele kuqubuka ingwenya phambi kwethu. Crocodile. Yes. Hayi ephusheni kwenzanga ngempela. Qubuka ingwenya phambi kwethu. Le ngwenya mayiqubuka inkulu imaholoholo emhlanje uyayibona ukuthi indala ngendlela eyayinkulu ngakhona ngoba ngakho ke basala ngoba angibonakali bengifuna ukuthi ngoba ngimude kangaka nje mina iyangidlula. Abazo igale ngethemba ukuthi ungakanani. Mina ngu 1.6 meter. Iyangaze ngikala. Mina ngicishe ngifike ehlombe kubaba ukhanyile bazalwane mabe simile. Ngicishe ngifike ehlombe kuyena. Noma ngathi ngifike ehlombe nje. Kusho ukuthi ke mangu 1.6 mina yena ke
mhlawumbe 1.8 1.8 ka 200 yawufika ku2 yebo yes hayi mayiqubuka lengwenya ukhalo ukuthi ungafika kuyo wawungagxala kabili uthi 1 2 then bese uyithinta wena nje ubumude nje yes amagxathu nje amabili wawungawathatha bese uyithinta ngendlela eseduze ngakhona futhi iseduze ngokuthi 2 meters away yes ngeke uzuyibalekele ngendlela eseduze phakathi emanzini amanzi afika kuphi amanzi afika esifubeni ukwazi ukubaleka lapha amanzi njalo vele sase sijijelile ukuthi sisibambile sasijijelile ukuthi vele kuphelile ngathi futhi ke owayephambili mina ongangizongcweliswa inceke isemva kwami vele ngase ngazi ukuthi umuntu obanjiwe la imini sibonisana nalenceke senze njani ivele ithi lenceke kubhedile angeke sisakwazi ukubaleka azive sikhuleke manje mina vele ngiyabona ukuthi uthi asikhuleke umkhuleko ungasisizanga vele ingwenya izobamba mina kodwa kwangiphoqa ukuthi ngithembe umkhuleko ngaleso sikhathi ngoba kwakungasekho vele elinye ithemba engasekho enye chance manje yes hayi sikhuleka sibhekile asiwacimezile amehlo sithe sisakhuleka yancwila encwileni kwayo sijela ukuthi incwila nje isifuna ithatha iposition yokuzosibamba okanye ithatha amandla uzosibamba okanye ifuna ukusondela kahle ivuke isivukela kithi sahlehla kancane incwilile sahlela kancane sasaphumela ngaphandle lutho ingwenya libula lutho asibange saqhubeka nokuhlambululana okay hayi sihlelo olunye usuku masihlela olunye usuku sibuyele emakhaya masibuyele emakhaya mangilala kufikizwe kusuku lona lelizwi lele bengilikhulekela vele lithi kimi akwanele hamba uye entabeni yayisho ke lentaba ngazi mangayisho yini ungayisho baba indaba ayithinde umuntu indaba okay lathi izwi hamba uye entabeni kwaNongoma lentaba ngikhumbula idirection angikhumbuli igama layo ingasemzini kaMfazi omnyama umculo khona umculo wakuthiwa umfazi omnyama sowashona umculo kaMaskandi siyamkhumbula bazomkhumbula abazalwane exactly lo ndaba ke ingenhla kwakhona kufika umuzi kaMfazi omnyama kube itiyela elibheke olundi bese kuba imizi esandleni sokudla bese kuphezulu le kunetabende udumo lalentaba kuthiwa akunyuka umuntu kuyo ngoba inenhlwathi iphinde beyo nenkanyamba ezansi kwayo kunomfula lo mfula unenkanyamba lenyona amakhanda awu7 inyuka ngifu izohlala phezulu kwalentaba awukhumbula uthini igama lentaba ngikukhumbula igama lentaba ngikukhumbula iyanyuka lenyoka ngifu izohlala phezulu kwalentaba ngifu igama lomfula olikhumbula ngikukhumbula futhi negama lomfula ngikhumbula nje idirection kwaNongoma kwaNongoma eduze mawuqhamuka ngasolundu ungena kwaNongoma ingakuphi lo ndaba mawuqhamuka olundi isesandleni sokunxele mawuqhamuka kwaNongoma ubheke olundi isesandleni sokudla nakho uyaphuma edolobheni kwaNongoma ngithi khona isikole lesana i-college leyana yes uyadlula kancane ke lapho ushona ezantsi yes ushona ezantsi abona umgwaqo wehlayo bese uyajika uthi yes la uqala khona kusuqala la uthola khona yes lapho ke esandleni sokudla lapha phezulu ngapha ngaka right yes okay all right okay la ngilala lo ntaba ke lelizwi ekusuku mangilele lathamba ukukhuleka kulo ntaba u3 days ungadli futhi ungaphuzi okay yes ayitshela ke inceke ukuthi inceke ngathi ngiyaphenduleka la kuthiwa angiyokhuleka ngicela uphinde ungiphelezele yavuma ke lenceke ngenhlahla lenceke isendisiwe lenceke noma isendisiwe isendisiwe umfundisi osendisiwe okay ngenhlahla phela sesiyesaba manje uthe usaba nje madlula ubumnyama lapha kwakufika abantu abasindisiwe bafundisi bezofuna amandla okay yeah and then ke hayi bese siyahlela kusuku sihambe sekulentaba sizele u3 days izimo ke ngahlangabezana nazo besitsheleka abantu bendawo ukuthi akunyuka umuntu kule ntaba le ntaba inhlwathi zidla imbuzi zidla amathole nathi sisenkosini ukuthi ngasidla kanjalo futhi kunomnumzana umnikazi wayo le ntaba akafuni umuntu ophezulu abayokhuleka khona baphephethwa umoya bothacazeka phansi abanye bephuka abanye belimala inkanyamba umnumzana wakhona yes kunedama likhulu lapha inyoka bazalwane le kuthiwa inkanyamba enamakhanda awu7 mayihamba indiza kusephuka ihlahla
banesipepha ngithi kunjalo. yes Then ke hayi bese inqinisa ke lenceke ukuthi ena ngoba kukhulumiswe asithembe ukuthi uNkulunkulu uyozivikela akahluleki uyena usithume kulentaba. Hayi sihambe ke sinyuke sekulentaba bese bathi ke labantu ashiye imininingano yethu yonke into ukuze uthi masingabuyi betshela imindeni yethu. Hayi obani abasho njalo khona umuzi esafikela kuwo esacela ukuthi sishiye kuyo impahla zethu nomphakathi ke vele ofakazela nento eyodwa ukuthi lapha ya because bathi mabesitshela sa confirm abantu abaseduze bonke bashinto eyodwa. okay Then ke kulomuzi esafikela kuwo sashiya impahla yibo ke abathi ashiya imininingano yonke ukuze masingabuyi lapha ngoba siyathemba ukuthi impela lelizwe lesithumile lizosigayida kodwa bona bayazi ukuthi lapha kubuya. Sashiya ke imininingwane yethu yonke nama direction asemakhaya kithi then sanyuka ke in case yes. Sanyuka ke saya entabeni day 1 salala kwangenzeka lutho ekusuku ka day 1 ngiphupha amadoda amathathu. Lamadoda amathathu lawa agqoka ingubo ezimnyama lenenye ayibonakali ebusweni ubuso bayo buyakhanya lenenye lamanye ayabonakala ebusweni. Lamadoda lawa athi kimi sizokuncenga ukuba ubuyele kulomsebenzi obuwenza sizokwandisela ingcebo sizokunika base bangikhombisa phansi emfuleni ngabona umfula lo unemoto ezintathu amavena u2 ivene eyodwa ne double cab bese kuba iprivate bese kuba umuzi omkhulu ogcwele ubukhazikhazi izinto engathi igolide bathi nakho esikunika khona mubuyela kulomsebenzi ekade uwenza ukuthandaza lo ukuthandaza uba umthandazi. Lamadoda lawa bese ngiwabuza mina ngithi ningobani nini bese kukhuluma le ekhanyayo ithi ena ngingusathani lobumsebenzela ngase ngithi mina ngeke kwani ngangingazi ukuthi ngisebenzela wena angeke ngisakwazi ukubuyela kulomsebenzi wayesengincenga awakhulumi la amabili asemaceleni abonakalayo ebusweni lena ekhanyayo ebusweni egqoka impahla ezimnyama nala amanye egqoka impahla ezimnyama ithi kimi ngiyokwandisela obukadunakho enganqaba manginqaba asiyahamba namadoda amathathu. okay Ngivuke ekseni ngixoxelele inceke ngithi mina hey phela ngiphuphelana ngichaze njengoba sengichazile alright ngichazele lenceke bese uthi asikhuleke ngamandla impi senkulu. okay Yes. Day 2 silala masilala day 2 bese kuthi ekseni ngabo 3 kuqhamuke inhlwathi qhamuka le nhlwathi manje sisitshela ngayo asiphuphi kwenzeka ngempela ke lapha nivukile lapha yes sivukile and ekseni sibasa umlilo ngaphansi kwesihlahla yes mesibasa umlilo ngaphansi kwesihlahla sizwa ama scales ayo ishuthi sindala mihamba iba inomsindo khona umsindo ozwakalayo yes vele yezwakala nangephunga yezwakala nangama scales ayo ngokuhamba kwayo ukuthi iyona sizwa ngephunga uyalazi lephunga ukuthi lenhlwathi nama scales lakhalayo uyawazi wenhlwathi ngokuxoxela inceke le engihamba naye eyazi okay siyakwazi mina ngizwa ngokuxoxela okay vele futhi kwavele kwasigqamela ukuthi yini ehamba la ekusuka nje ngaphandle kwayo okay ngoba nokuhamba kwayo kezwakala umsindo umuntu ngapha nangakezwa kahle lento ehamba la inde alright yes then isizungeze lo msindo uzwakala ngapha izwakala ngapha uzwakala masayidonke kezwakala ukuthi izungeze isihlahla lesi esikuso ayi sivumelana ngokuthi ayi asive sikhuleke la sikhuleke kushuthi siyawuzwa lo msindo masikhuleka uyasizungeza kodwa manje asiboni yona akangishaye uvalo uvalo lusishanga lendlela exa kukwenza lunzima kakhulu uvalo lushayayo ngangokuthi kubeka ngathi ngabe siyasuma sibaleke manje sothi siyabaleka sesiphosa kuyo okay yes ithini inceke le ithi inceke asiqinise emkhulekweni sabasa umlilo wamkhulu sakhuleka masikhuleka yabhonga njengenkunzi ila khona engathola khona ukuthi kanti inhlwathi ibhonga njengenkunzi
njengoba wazi inkunzi yenkomo nje ibhonga yes yabhonga kanjalo kwaze wabathathu ke yona yabhonga kwaze wabathathu ayi emveni kokubhonga kwayo kuthi nya kwathuleka asibangisalala sahlala kwaze kwasa umlilo sawubaswa abamkhulu then yasiyasho kunceke ukuthi hayi iyona isuke isicasukile mayibhonga isuke ifuna indlela yokubamba ingayithuli okay then ukubhonga kwayo ukucasuka kwayo hayi sibekezele ikephi isibhongo manje yes ngokubhonga yes okay kusathi sesehlile ngo-day 4 naba esayixoxa lo yezansi basitshela ukuthi hayi bekuyona impela yenza njalo then day 3 ngosuku lokugcina excuse me nanizothatha 3 days la yes azothatha 3 days okay ngosuku lokugcina lwesithathu ngabo futhi o3 ekseni kunemvula lemvula mayina ayinawo amandla amachaphazelo makunemvula bese sibona ifu masibona ifu silibona kwenye intaba encane eseceleni kwethu leli ifu leli alizile kithi bese ithi nceke awusekunjalo sekubhedile basitshelile ngomnumzana kule ndawo asivesikhuleke sikhuleka siwavulile amehlo hayi sithe sisakhuleka lasuka leli ifu lentaba encane eseduzane leza phezulu kwalentaba esikuyo liseduze ngokuthi mawujikjelitshe ungalishaya leli ifu okay phakathi kuleli ifu kunamalayithi amaningi amalayithi ambalambala phakathi kule light imvuliyana kodwa ukuna kwayo ayinamandla amachaphazelo sicawa lama light aphakathi kuleli aniphuphi akulona iphupho kwenzeka ngempela okwenhlwathi njengoba sikhuluma nawe nje uyayibona lento yes okwenhlwathi nalokho kwaleli ifu akusiliphupho iphupho lokho oqala lamadoda amathathu okay hayi sikhuleke lokho edlalile lama light kuthe kusuka kwavele kwagcwala inkungu kule ntaba gcwala inkungu yami intaba inkungu alisuki ifu lapha ezotsa sakhuleka kuthe magcwala inkungu nibasile umlilo la sibasile umlilo kuthe magcwala inkungu sachokheka ke sachokheka then ukuchokheka kwethu asisakhona kuphumizwe kuphela but umzimba usamufi uchokhekile uthule nje thule du akusukumeki uthi uyafuna ukubaleka kubalekeke akusukumeki akuphendukeki akunyakaze izwi kuphela eliphumayo nokunyakaza kwami nokweqa amehlo but even ngisho intango ayiphenduki sachokheka sakhuleka waphela 15 minutes sichokhekile then emveni kwalokho sadedeleka masidedeleka kwangathi khona into esisukayo la kithi kanti vele plan ukuthi sokudeleka ngo6 masithi siyabuka isikhathi o5 akasha upast 5 sehla isikhathi ekseni washo ukuthi vele ihlobo lelifu enilibuka la phezulu enama light akhanyayo lashonapi emveni kokudedeleka kwethu la ndiza lelifu la yakule ntaba lavela kule ntaba encane iqhamuke khona emveni kwalokho la ngokuphela nya nanokuthi ke asibangisalibona kahle lapha ngithi kwasekugcwele inkungu ukuphela kwala silibonanga kodwa sabona ukuthi lindiza libheke kule ntaba then yakusabonakala kahle because kwabe sekugcwala inkungu intaba yonke lesasikuyona kodwa lalibonakala ngenxa yama light kancane then emveni kwalokho sagcina liphela nje emehlweni ethu lama light isikhathi ekhanya la ifini kwangakhanyi la khona kwakhanya nala isikhona kwangeke ngakhanyi la isikhona kwakhanya nala khona kunezelana na umlilo ngithi la liseduze kakhulu light yes esasinesiciniseko sakho ukuthi abanye ababesezansi babengabona uba inkungu yayigcwalisile yes into eyibonwa yena kuphela yayibonwa yithina kuphela yes kodwa bayazi mase kunenkungu le yandaba sokwena njalo yes basitshela vele nathi sabona ukuthi vele sekunjalo sayibonela sasingadingi okwenzeka into ebentshelwe yona yes kwenzeka into esitshelwe yona abaningi ngengangibaxoxela lezi igameko babeyayi befuna ukuconfirm encekweni befona beconfirm inceke batshele njengoba kunjalo njengoba vele lento umunye ugcine engayikholwa sithi ukulula nabu ufakazi kuyima umunye umuntu ukekholwa okay isaphila leyo ncebe leyo isaphila ikhona isePotchefstroom Potchefstroom okay ingaba nenkinga uma uveza igama layo ngiyabona ukuthi ingaba nenkinga ngaliveza usiyabonga kunene siyabonga kubele umfundisi ePotchefstroom yes okay walezi igama uzazi kahle iyakholwa lenceko iyakholwa umfundisi nje iyakholwa lenceko lezi zinto ezinehlele incazi inzima kakhulu
ya navele nathi sathi kwehla ke before time engashaya u6 athi hayi ngoba vele kwakusebusika noma kusehlobo sehlobo sathi ngoba inde intaba vele u6 uzoshayela sisehla sathi asehle la vela ngithi mawehla uyayilo uyiqondi inde kakhulu yes mawungaqonda uzo engagcina ya uhamba nje kakuhlungu enani ihlahla namatsha amakhulu uma uhamba uthi okay ukugwinciza kuyo yes yagwinciza kuyo then ke sehla ke ngo day 3 hayi ke safika ezantsi sabaxoxela zonke igamenge bathi hayi nokho mbongeni uNkulunkulu enihamba naye besitshela nje ukuthi vele ngenibuye sibonile inkungu igcwalisa intaba sayitshise kunjalo sitshelile izingane zalokhuza bese sithembe zona inamba enishiyile nama direction asemakhakeni hayi kodwa singathi nathi sinisishesa ngovalo bacela ke nabo ukuthi sibakhulekele babiza nomakhelwane bazokhulekelwa bathi hayi engathi kufika abanye namuhla bakhulekelwa ke sacela ke kulowo muzi ukulala basenzela ukudla salala ngosuku sabreaka ngalo sabreaka kulowo muzi savuka kusasa sayikhomba ebheke emakhaya nanamba ke moto noma namba nyawo sasi public sasihamba ngepublic sasihamba ngepublic benzeleni ngambelana besizokhuleka yesizwe la ngidirect ukuthi akwanele sihamba uyentabeni uyokhuleka yangilayela lo ntaba alibuyanga ke isomfaka lomkhuleko ukuthi lisho ukuthi sekwanele-ke manje emveni komkhuleko ke alibuyanga ukukhuluma iqiniso emveni komkhuleko kube kwaba nombono ke ngo20 kodwa umbono usuqhelile ngifuna ukudlula kahle then emveni komkhuleko ke ngabe sengifisa ukukhonza la lenceke ekhonza khona washo ukuthi lenceke ikude ise Potchefstroom so ngangalithola ke elinye ibandla engizokhonza kulo ngase ngikhetha ukushiya yonke lento ngakhetha ukufuna umsebenzi ngase ngithola umsebenzi ke kwa-Afbob emveni kwalokho ngafuna umsebenzi ngathola umsebenzi ngo2015 kwa-Afbob ngasebenza lelizwi lize liyobuya ngo2016 obunye kubufakazi lobo engizocela ukuthi ngibenze ngizoqala kuwo lo mbono wangifikela ngo2016 sikuze kufinyelele lapho ke manje sengikhona namhlanje alright ke siqedele kahle ke lapha na ke kwafezeka kahle lokho ka3 days kwaphela kahle lokho wayizizwa manje ukuthi nawe ususindisiwe ngazizwa ukuthi hayi ngoba inkosi ingithumile yathi angiyokhuleka kule ntaba ngakwenza ekushilo futhi ngabona igameke ezingehlele ukuthi impela inkosi ibinathi lapha yes nganeliseka then emveni kwalokho ngase ngihlala ke ngilinda lelizwi ukuthi liphinde libuye kube yile lingidirectayo ukuthi sengizohamba kanjani ke manje kanti ngisalindile ngabe sengifunela umsebenzi engawuthola umsebenzi ngaqhubeka ngayisebenza awuhlanganye indawo ngaleso sikhathi angihlanganyela indawo ngangifisa ukuhlanganyela nalenceke kodwa manje washo ukuthi kude kwangavuka into ukuthi ke akuqala ibranch phela layo ngapha alright 2015 angithi 2015 yes then ke wazothola umsebenzi nini ngawo 2015 uthola ngawo 2015 iphimbo labuya ngo2016 ake ngikuveze lokhu ukuthi kwenzeka lokhu ngo2014 angithi umsebenzi engothola ngo2015 la ku2014 lenceke yabisixoxela abanye abazalwane bakaceza ukuthi kunenceke so ngingajabula ukuthi kanti kuzoba neconference abazoyenza abazalwane bakaceza yayisithi lenceke asambe siyokhonza ngoba unayo indlela indawo yokukhonza kunonkonzo eyenziwe kwaceza abanye abangani bami ilapho ke sakhona ke kwaceza ngafike ngabuthula ke lobufakazi ababe khona nje kulonkonzo babazi nje babunjalo lobufakazi singafika ngabuthula ke kwaceza sadumisa ngithi kwaba izinsuku ezintathu mangaphosisi ngisakhumbula kahle ngathi kwaba izinsuku ezintathu impela yes ngagcina lapho ke nje ukukhonza ngabuya kulondumiso sengifuna umsebenzi ngase ngithola ngo2015 lokhu kwenzeka u2014 uyophela konke lokho ebengikuxoxa balaleli siyabonga abazalwane usuphelile ku part 2 kezwakala futhi ukuthi khona enye ingxenye engenayo edinga upart 3 engizocela ukuthi ke siyivale la upart 2 egameni kaJesu ukuze siqale kahle upart 3
sizwe ke manje ukuthi ke kusukela ngo-2015 usuthola umsebenzi kwenzakalani kuze kufike kulesi sikhathi okusona ke manje. Sizocela babusha amazwi okuvalelisa egameni likaJesu. Amazwi akuvalelisa kakhulu kubo bonke asebetholile insindiso nakubo bonke asebephendukile bamukela inkosi yethu Jesu Kristu eyinkosi nomsindisi empilweni zethu ukuthi bamethembe. Ngimbonile ethembekile kimi ngingakholwa. Ngimbonile ethembekile futhi kimi ngezwi nje lakho asuke elikhulumile uyalimela ukuthi simethembe siyithembe inkosi futhi sigcine imiyalo yayo ngaphandle kwemiyalo yakhe singeyihamba lendlela. Amazwi ami okugcina nje awukuniqinisa ukuthi onke amathemba ethu asiwanikele enkosini njengoba lisho nezwi kuJeremiya 17 ukuthi uqalekisiwe othemba lakhe likubantu, busisiwe othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wethu uyise wenkosi yethu Jesu. Ilawa amazwi ami okugcina ukuthi asethembe kuye yedwa uJesu Kristu futhi sazise yena yedwa zonke izindlela zethu. Amen. Nisinde engwenyeni nazo sinda kwinhlwathi endala ugedla impela nazo sinda kwinkanyamba nasinda kusathane uqobe efike isiqu sakhe esekuthembisa lapho ubukhazikhazi bendlu umuzi omuhle engcenga ukuthi angibuyele ngiyoba umthandazi okufakazela ngokusobala ukuthi lokho akusho umoya engcwele esentabeni ukuthi owenza lo msebenzi usebenzela usathane kwagcwaliseka lokho kimi esiyifikela yena siqu sakhe ezongcenga ukuthi angibuyele enifika ngo-day 1 lapha entabeni phezulu konke lapha amandla kaNkulunkulu abonakala. Akulula lokho kushoyo ukuthi nisinde emlonyeni wengwenya ngempela. Siyambonga kakhulu, siyambonga uJesu bazalwane. Sicela ukuthi sihlanganeke ku part 3 bofakazi kababukhanyile. Siyabonga isikhathi bazalwane nilalele egameni likaJesu. Siyacela ukuthi ke nikhuleke bazalwane izinto efana nalezi manilalela mhlawumbe mawusucommente ke usuzwile kahle ukuthi bekuthiwani yini motive behind yale nkulumo. Mhlambe ke makuthiwa uyoshare nomunye umuntu yini inhloso yalobo bufakazi. Seshelwe kubabukhanyile ukuthi ke uNkulunkulu kubenge ngokusobala ngendlela ecacile ukuthi ukukhonza amadlozi usebenzela uSathane laba ababhulayo abaprofetayo abathandazi imisebenzi kaSathane yonke leyo sesibizile ubufakazi bazalwane. Kanjalo futhi ke negambling ukugembula njengoba abantu sokhona obani manje betting no Hollywood casino izinto kaSathane zonke lezo. So baniyakwazi ke amagama bazalwane aba nolotho ukudlala ilotho yabona bonke abenza lokho basebenzela uSathane. Okay. So inhloso yale channel ukuthi sixwayise bazalwane sixwayisane mhlambe la kade singanakile khona ukuthi uNkulunkulu akumthokoze silokho sinake sivuleka amehlo so that sothatha isinqumo uJesu angakabuyi ukuhlutha ibandla noma unungakafica usuku lokufa phela izimbili izinto. uJesu angabuya noma yinini maye ngakafika uJesu uthola ufica usuku lokufa kufanele uhambe emhlabeni intando kaNkulunkulu uyenzile igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila uNkulunkulu ethokoza ngawe. So ke sizoxwayisana ngalokho ngenxa yani yothando egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga bazalwane nisale kahle. Amen.